أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Müslüman kardeşlerim, biz endi bir va'azda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytu turunda söylep gittik. Bunun derecesi turunda, ornu turunda. Hem va'azdan anlaşılgança kimler endi tanlamadı, men aytıp kitesim kele imanның yartısı ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman kitiru. Bundan başka iman kamil bulanmay. Hem bundan başka iman kabul etilmay. Kayber kişiler men Allah karşısında men Müslüman, men imanlı deb berse de Allah Teala bu imanını kabul etmey. Çünkü Allah Teala yartı imanını özüne iman getirgenden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman kitirini ko'rsatdi. Hem bu iman o endi narsa talep ete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberligin kabul etüni talep ete. Anlagandan sonra kim ol peygamber, ne için jiberilgen, anın kilgen dinin kabul etu, o getirgen derslerini kabul etu, anın sünnetini yaratu, anı kabul ete. Hem ana iyeru için, anı kabul için, anın sünnetini yaratu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünü yaratırga gerek. Hem Peygamberimizge bulgan muhabbet, o imanımızın ko'rsatkışı dedik. Hem şu muhabbet bizge etergiş biri, anın sünnetini yaratırga. Dünyada da şulay bit. Eğer de biz yigit bilen kız bir-birsine nindidir hisler kozgalayken, yaratayken, yani bala etiyenisini yaratayken, bu yaratу sebeple ol yaratkan narsalarni işlerge tırışasın. Ol yaratman narsadan yirak bulasın. Şu yaratkan kişinin yaratkan aybini özünde yarata başlasın. Mine şunday bula muhabbet. Şuna göre şu asılda şu histen tıra. Hem bu en yukarı his bulurga tiyir. Bu muhabbet ko'nglimizni bilep alırga tiyir. Şu vaqtdagina biz endi mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni haqqын haqlay alabız. Anın sünnetini yaratабыз. Anın sünnetine ынтылып yaşay alabız. Hem аңа карата булган бурычларны үти алабыз. Hem şol бурычлардан birisi аңа салават айту дейдик. Аны зурлау. Hem салават biz ayatка негизленеп әйттек. Bu salavatның мәгънәсе нәрсә? Salavat aytkanda Allohumma salli masalan ala Muhammedin degende ol bir neçe мәгънәне күз içinde tuta. Yani biz bu salli degende ya Rabbim bütün özünün rahmetini аңа eriştir. Çeksiz rahmetlerini аңа eriştir. Ya Rabbim onun günahlarını yarlıqa. Ya Rabbim onun özünün indi bu jirge talep etilgen, soralgan narsa. Rahmetini günahlarını yarlıqa. Indi tegisi köklerge aytabız. Köklerde şu büyük köklerde bulgan ferişteler cemiyetinde anı zorla, anı iske al. Bunысы en zor ölüşü. Çünkü Allah Teala'nın kimdendir ismin tilge alığı bu en zorlav. Hankara biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şunu söyleyeceğiz. O bütün en büyük feriştelere karşısında bütün üstünde Peygamberimizin üstün koyan, anı zorlayı, anı maktayı. Biz mana şunu tileybiz degan söz tileybiz. Hem indi salavatlar türlü dedik. En kamili biz namazda okuyturgany salavat-ül İbrahimiye hem kıska türleri var. Lakin asılları barısı da bir. Allahümme salli ala Muhammedin ve sallim mesela. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda indi iki narsa. Salli mina şey birini tileybiz hem sallim. Selam erişsin. Selam eriştir. Selam indi özünün masası ikinci narsa selam ol. İminlik, selametlik, tanışlık tileybiz masası. Аңа erişsin. Selamның biz мәгънәсен аңлыйбыз. Аңа күрә ике нәрсә юнәтә: салават һәм салам. Инде менә бу иң бөек зикрләр дидек. Зикрләрнең иң бөекләреннән һәм иң тәэсирләреннән булып тора. Менә чиге бар. Димәк без аны әйттек гыйбадәт. Гыйбадәт булгач, Аллаһ Тәала гыйбадәтнең сүзләре күрсәтелгән була. Урыны күрсәтелгән була. Çikleri bola. Менә шуннан kim укыргарам? Mesela biz 5 вакыт намаз икленгән икән, 5 вакыт укысак кына буны хакын хаклыйбыз. Моннан түбән ярамый, ondan артык ярый. Өстәмә намазлар бик күп инде. Нәфил намазлары күп. Ләкин ким укый алмыйсың? Тукта, иртәнге кичке намазны укыйм мин. Юк. Бу уже гөнаһлы син. Шуңа күрә инде салаватның тоже чикләре бар. Беренче biz аның менә аны кайбер нәрсәләрне карап китик, безгә якын булган берничәсе. Галимнәр әйткәнчә, шушы салават әйтүдә кешегә булган ирешә торган бәрәкәт 50дән артык. Тәэсире шундый. Һәм кайберләрен карап китәсе килә.
Біріншісі, бір хадиске тоқталабыз. Ахмад жиынтығында Анас разияллаху анху риwayat етті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кімде-кім меңа бір салауат айтса, шушы дұға белән мөрәҗәгать итсә, шушы нәрсәне миңа теләсә диде, аны Аллаһ 10 тапкыр аңа шуны ук тели. 10 тапкыр Аллаһ Тәала тели. Һәм аның 10 гөнаһлы эшләрен юа диде. Бір салават бу бит кем безгә тели? Biz Peygamberimizga sallallahu aleyhi ve sellem'e tilimiz şu şeylerle Allah Teala bizge tili. Allah Teala bizge şunu 10 tapkır tili. Hem bir salavat şun 10 günahlarını yuva dedi. Şulayık Ahmet'te rivayet ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: kimde kim mine salavat aytsa, şu tilekini tilese, mine şu duanı kılsa dedi. Ona mısında aytdı 10 izgiş yazıla. 10 izgiş yazıla dedi. 10 günahsı sürtüle, kişirile, hem 10 basqışqa derecesi көтәрелә дейді, cennette дейді. Мұнда басқышының саны мұхим түгел. Bir басқыш әйтсәләр шунда басқышқа сенші бар махал орында басып тұрашақ деп әйтсә, бұл cennet деген сөз. Яғни салават cenneткә, cennet ишегенә шатырған нәрсә. Анда нинди басқыштар мұсы мұхим түгел, cenneткә ләксән иделе. Ona göre as-salavat şunu bire. Yani bir salavat aytasın, 10 izgiş yazıla, 10 günah bizden kişirile, hem de cennette, en mühimi cennette 10 basqışqa ol yuqarı көтәрелә dedi. Şulay hadis Ubi rivayet etire. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylәшкәндә ди, ул миңа әйтте ди: "Әгәр дә син гел, менә шушы миңа салават әйтүчедән булсаң, гел, теге искә төшкәндә түгел, о тукта әйтеп алыйм. Гел шушы телендә миңа салават булса диде, Аллаһ Тәала синең тормыштагы проблемаларны, мәшәкатьләрне һәм борчуларны шишуны үз өстенә ала диде." Мөселман кардәшләрем, моннан нәрсә нәтиҗә дигән сүз бу? Нинди сөйнешле бу хадистәге хәбәр, әгәр дә аңласак. Димәк, нәрсә дигән безнең сүз белән әйткәндә, кайчан сиңа нәрсәдер борчый, күңелендә тынычлык юк, тынычлыгын югалды, күңелең төште, ниндидер проблемалар, мәшәкатьләрең бар, нишләргә белмисең, нишләргә кирәк? Тәсбих алда утырды, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям салават айт. Бер туктаусыз салават айт. Һәм шушы сәбәпле Аллаһ Тәала вәгъдә кылды, ягъни мондый кешене Аллаһ Тәала үзе бу проблемаларны шишуны, бу борчуга китергән сәбәпләрен, ягъни бу мәшәкатьләрне Аллаһ шишуны үз өстенә алды. Субханаллаһ. Шулай ук Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте: кемдә кем миңа салават әйтсә диде, иртә белән һәм кич белән 10 тапкыр миңа минем өскә вазифа була диде. Ваҗиб була кыямат көндә аның өчен шафаат кылырга диде. Субханаллаһ, мөселман кардәшләрем. Иртә кич нәрсә? Иртәнге намаздан соң һәм ахшамдан соң бу нәрсәгә насырый? 10 тапкыр салават әйтү. 10 тапкыр салават әйтте намаздан соң. 2 тапкыр. Ләкин дәрәҗәсе нинди, тәсире нинди, бәрәкәте нинди? Миңа ваҗиб була диде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Ягъни мин бу кешегә һичшиксез кыямат көндә шафаат кылачак, миңа ваҗиб була. Бәлкем ул лаеклы түгелдер, башканың гөнаһлары, кимчелекләре бардыр, ләкин ул 10 салават әйтте. Шуның сәбәпле Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям миңа ваҗиб була диде бу кешегә шафаат кылырга. Кыямат көнендә һәрберебез мохтаҗ булачак шафаатка, һәр кеше өмет итәчәк Пәйгамбәрнең шафааты. Безнең кимчелекләребез бик күп, җитешсезлекләребез бик күп. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu avrakta şefaat kılmasa bilmem biz niçin kurtulup çıkarız. Her kişi muhtaç, her kişi bunu tili. Lakin yolun görsetti. 10 irte ki 10 kiş salavat aytsanız dedi, mena vacip bula, mena уже tiyiş bulam. Belki tilemese de. Lakin tiyiş bulam dedi. Bu kişiye şu şefaat kılırga dedi. Subhanallah. Tağın bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah Teala kayber feriştelerini jirge indirdi diye. Ferişteler biz biliriz Allah Teala'nın türlü vazifasını ötevşi şunday zatlar. Onlar şundan 1 gram taypılmay, bir şitkede taypılmay. Bugün künde nese? Mına zavodlarda robotlar bular bit. Ol programı koyulgan, ol şu programına avuşmay. Ol tügel şunu nerse koşulgan şunu işley. Bir nindi ama tesir etmey, yaktı da, his de, hava turuşu da, ol işley de işley şunu işley. Bunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, mena Allah Teala'nın şunday mahsus ferişteleri var, yaratılgan, onlar jir boyunca yürüyorlar dedi. Hem birden bir onların vazifası, qayda bir kişi Peygamber'e bir salavat aytsa, Allah şunu alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yetkirerler. Bir başka vazifası yok.
Фәлән сиңа бу җиткерде, бу салават әйтте дип җиткерә. Һәм biz bilamiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını җиткерсә, ikinci hadislerde var, minne selam җиткерсә, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulay selam әйтә. Yani кайтара. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tilибез, ya Resulullah сиңа иминлек, тынычлык selam әйттек. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem сиңа да булсын дип, аны кире кайтара. Bu bit kabul була торган. Peygamberimizin дұғасы hiç şeksiz kabul була торган. Yani sen әйттің, сиңа шушы ничек итеп кайтты, тормышыңа имин ул бит тәэсир итә. Peygamberimizden әйләнеп кайтты саллаллаху алейхи ва салламнан. Һәм шул сәбәпле ул безнең тормышыбызга тәэсир итә. Һәр әйткән салават тормышка кире әйләнеп кайтып, тормышка ниндидер үзгәреш бирмичә калмый. Шушы иминлеккә, тынычлыкка ирештермичә калмый. Субханаллах. Шулай ук Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar ди. Kıyamet günü ya Resulullah сиңа en yakın kişi kim bulur? Sahabeler sırada. Bular аны yakın bulu tilep. Umtularlar, alар yarataydı аны. Kıyamet günü de аны bilen birge bulunu tililer idi. Abdullah ibn Mas'ud'dan rivayet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı di. Kıyamet gününde mena en yakın bulacak şu kişiler dedi. Kimler? Yer yüzünde mena en көп salavat ayttılar dedi. Yani bir kıska gana. Kim kübürek salavat ayta, şol mena yakın bulacak. Şulay uq Tirmiz'den rivayet ettiler. Abay ibn Qap'tan rivayet ettiler. Bir vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytdım di. Ya Allah'ın Resulü dürüstlükte min sina yaş özümün dualarımda sina gül dua kılam. Yani salavatım senin içinde dua kılam. Min özümün duamın köpmeli için sina bağışlarga. Yani min dua kılam. Min duamda gül sina dua kılam. Bir ölüşünde. Lakin köpmesin şunu sina bağışlarga son degende köpme tilesem şunu hatlesin bağışla dedi. Bu iyilikle asılda. Şunda ol soradı. Ya Resulullah, eğer de benim duamın 4'ten birini bağışlasam, bu nerse bula dedi. Bu jiteme dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tağın aytdı. Nişik tilesem bu senin ihtiyarında. Velakin arttırasın ki tağında hayırlı. Şunda ol aytdı. Yartısını aytsam nişik bula dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tağın şuluk cevabını verdi. Bu iyilikle nişik tilesen şulay özün şulay işse velakin arttırasın iken bu senin için hayırlı dedi. Şunda ol aytdı. Alaysa anda 3'ten 4'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulay cevap verdi. İrigin, senin iriginde. Velakin arttırsan senin için ibadet bula. Şunda men aytdım de. Ya Resulullah alaysa men sina gana dua kılacakmın dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı de. Eğer de şulay bolsa, ol çırakta dedi. Eğer de sen başka bir neye dua kılmıyorsan, benim için gene dua kılasın. Dese, dedi, Allah Teala senin burçuk hasretlerinden özü kutkaracak, hem senin günahlarını yarlıkanacak dedi. Günahlarını yarlıkayacak dedi. Müslüman kardeşlerim, demek nerse degen söz. Bu günahlarını yarlıkanın her kişi dili. Allah Teala vaada kıldı. Köngülden indir burçuğun var iken, nindir meşakkatın var iken, mümkün şuşu dualar bilen müracaat ettirgen, bir işine salavat ayttirgen. Mümkün bütünüsü tuttun da Allah Teala'ga müracaat ettin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bağışlanan dua bilen. Gir salavat aytıp diktirasın. Kolunu köterdin de dua oruna şunu kılasın. Allahümme salli ala Muhammedi ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedi ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedi ve sellim. Ama Allah Teala vaada kıldı. Senin bu burçuların özü kitecek hem eli günahlarını yarlıkanacak dedi. Şulay yok. Dağın bir sinişli hadis Abdurrahman ibn Avf'tan bizim büyük sahabemizden aytiler. Ahmet jiyintağından getirirler. Bir vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turdu da dedi, özünün bölmesine kirip gitti dedi. Yönel dedi. Anın bölmesi o indi mescitte bugün de o şunda kömülgen. O şunda imam okuyturgan жерден jirak түгел. Çıktığında anda alda imam ornu indi yanında gana. O aytdı, o şu bölmesine kirip gitti de dedi, biraz gana bardı da, demek o bölmeye kirgende kıbla artta kala. O şulay. O buruldu da kıblaya gana. Ham idenge jıkıldı secdege di. Secdege jıkıldı da ham bik zak şuşu halde kaldı. Silkinmişe şuşu secde halinde kaldı di. Min korktum, Allah Teala onun canını aldı di. Yani silkinmi, saatler boyu şul halatda men akirin bilan onun yanına keldim dedi, oturdum di. Şunda o başını ko'tardi, so'radi, kim bu? O tunni, qorong'i. O kishi kelganini ko'rdi. Ham
Ол сұрады, кім бұл? Мен айттым де, Абдурахман ибн Ауф. Ол сұрады, сенге нәрсе керек? Деп сұрады де. Мен айттым де, я Аллахның Расулы, сен yüzün білән еғылдың да шушы сәждеде сілкінмейсен, анда харакатланмайсен. Мен қорықтым, Аллах Тағала бұл уақытта сенің жанын алды деп. Шында ол айтты де, меңа әлігіне Жабраил алейхиссалам келді. Һәм меңа Аллах Тағала хабар керді де. Аллах айтты де, кім сеңа салават айтса, аны мен салават айташақмын. Yani аңа мен салават айташақмын. Кім сеңа сәлем жеткерсе, мен аңа сәлем айташақмын дейді. Һәм мен Аллах Тағалаға шүкір yüzünden шушы сәждәгә егылдым дейді. Шулай ук Ахмад жиынтығынан келе, Абдуллах ибн Абу Талха, бұл зор сахабаның шулай ук улы, шулай ук сахабалардан, ол өзінің әтисінен ривайет ете, бір күндерінің бір күнінде де Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздің янға келді де шундай балқыған, сүйінішлі халде де. Біз аңа айттық те, я Расулалла, сенің yüzінде шундай шатлық көреміз. Нендер сәбәбі оларға тиісшінде шатланғаны. Ол айтты де, меңа де Жабраил алейхиссалам келді, айтты де, ей Мұхаммад, шүкір қыл, риза бол. Сенің Раббын айтты де, әгер де кім сеңа бір тапқыр дұға қылса, мен аңа 10 тапқыр шушы артығырақ аңа салават айташақмын, шу бәрекет қайтарашақмын дейді. Кімде кім бір сәлем берсе, мен аңа 10 сәлем білен жауап берем дейді. Бұл сеңа ұшыма деп сұрады де. Яғни, бұл хабар сеңа ұшыма? Мен айттым де, де. Аллах Тағала біздің үшін ма, мұсылман қардашларым? Міне кім үшін? Бұл бәрекетлер Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам салават айтабыз. Шуның үшін біз нәрседе болса, бізге нендей нәрселер бәрекетлер еріші? Біз шундай бейік болған үшін ме? Жоқ, біздің Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бейік болған үшін. Аллах Тағала аңа көпме дұғаларын қабыл етті. Біздің үшін қылған дұғаларын көпме үстінліктер берді. Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам арқылы біз пайдаланып, біздің үмметке көпме жеңілдіктер келді. Көпме үстінліктер берді Аллах Тағала тарапынан, біздің себепле түгел. Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам бейіклігі себепле. Мұнда да Аллах Тағала біздің үшін түгел, өзінің сүйікті пейғамбарын сүйіндіріп шатландыру үшін шундай берді. Чөнки Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздің үшін башладыр, үмметім деп яшады. Шуңа күрә үмметіне бір нәрсе болса сүйінәдір, өзіне түгел. Үмметіне Аллах Тағала тарапынан бір жеңілдік келсе, ол дұрыс сөйлейдер еді. Ол бүтін сүйініші біз едік аның. Субханаллах. Шулай Тирмизиде ривайет етілі, Абу Хурайрадан Пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Қайшанда қалшыдан кіршілер дейді, бірер нәрсе білен жиналсалар, нендігіне сәбәп білен болсын, қап-қатымда жиналды. Бірер сәбәп білен жиылыш болса дейді, мені анда салауат айтмасалар, мені ұнытсалар дейді. Қиямет күнінде ол аларға зор кемшілік болашақ дейді, алардың ішлерінде. Яғни, ішлерінде зор кемшілік болашақ, һәм Аллах Тағаланың ихтиярында қала. Аллах Тағала жаза қылырға мүмкін, яки ғафу етірға мүмкін. Yani cehennem Allah Teala qarı nindi sebep bilen. Yani bu kişiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unuttu mu yoki unutulup ketip gene buldu mu? Şuna göre Allah Teala qarı ihtiyar bilen. Lakin bu zor cezalarga ketirecek. Şuna göre Müslüman kardeşlerim mene en tubani indi hazır mene qaysı vaqtlarını biz salavat aytırga tiyiş. Biz bit ayttık bu ibadet. Allah Teala bizga yukladi. Ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima dedi. Mesela bizga yukladi. Salavat aytdingiz Peygamberimizga. Bu bit farz, bu vacib. Şuna göre en birinchisi aytamiz, qaydagina kitapda o'qiganda bo'lsin, сөйлешкәндә bo'lsin, Peygamber sallallohu alayhi vasallam tilga olina yoki Peygamberimiz deb aytsa, yoki ismi aytilsa, sallallohu alayhi vasallam deb biz aytirga tiyishimiz bu farz. Şuna göre Mana bu bundan da tüben yaramay. Mana şu ismi o'qilganda yoki eshitilganda salovat aytmaydigan kishi, ani qishqirib aytma, ishdan bo'lsa da ayttirga tiyishsin. Aytmaysan ekan, sen gunohli. Ham qiyomat kunida Alloh taolaning jazosi bo'la, bundan da tüben yaramay. Bu zo'r gunoh. Bu harom, bundan da tüben yaramay, aytirga kerak. Ham endi aytganimcha, masalan bir hadisinde ne derecede o? Mana salavat aytma. Alloh Taala şunun hatli Allah qarşısında sen günahlı bende bulasın.
Бу тормышыңа тәэсир итә менә бу. Бер ягын без карадык, әгәр дә әйтсәң салават, нинди нәрсәләр ирешә? Икенчесе әйтмәсәң нәрсә була? Без беләбез, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Җабраил алейһиссәламга кылган дугасы теге минбәрдә 3 тапкыр басып, 3 тапкыр амин дип алар бергә дуга кылалар, шуның берсе нәрсә иде? Анда Җабраил алейһиссәлам әйтте: "Әгәр дә синең исемең телгә алынып, шул вакытта кемдә кем сиңа салават әйтми икән, Аллаһның ләгънәте булсын" диде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям амин диде. Ике иң зур мәхлук, Аллаһның иң сөйкле фәрештәләр арасында иң бөек фәрештә һәм бөтен мәхлуклар арасында иң үстен мәхлук Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Икесе бергә дуга кылдылар. Ягъни бу кеше Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва салламны салават әйтми икән, уны онытылып калу турында булмый. Бүген күп үзем мөселман санаган татар кешесе әйтми моны, белми аны. Бу нәрсә дигән сүз? Синең тормышың ничек үзгәрә? Син мондай булсаң, синең тормышың Аллаһның ләгънәте астында була. Аллаһның ләгънәте астында була. Аллаһның рәхмәте юк. Бу кешенең дугасы кабул буламы? Бу кешенең башка проблемалары шешеләме? Юк, чөнки Аллаһның ләгънәте астына кирде. Шуңа күрә мондан да түбән ярамый. Мондан да түбән ярамый. Инде иң төп салаватлар күп төрле дидек. Урынына килгәндә, әлбәттә салават намазда әйтелә. Намазның бер өлеше һәм кайбер галимнәр әйткәнчә бу фарыз өлеше. Салават әйтелми икән, намаз юк. Ваҗиб анда. Бу салават әйтмәү гөнаһ Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва салламга. Инде икенчесе, шулай ук без җиназа намазында да салават әйтәбез. Җиназа намазы үзе икенче төрле, ләкин анда салават без әйтергә тиеш. Анда салават әйтәбез. Аллаһ Тәгаләгә сәна әйтәбез беренчесендә, икенчесендә салават әйтәбез, өченчесендә аннан соң шушы дуга кылына җиназа укылган кешегә. Өченчесе җомга намазы. Җомгага хутба әйтелгәндә. Җомгага хутба әйтелгәндә имам һәр вакытта әлбәттә Аллаһка салават, Пәйгамбәргә салават әйтә. Һәм монда ишеткәннән соң без инде исеме телгә алынганда без салават әйтергә тиешбез. Менә имам хутба әйткәндә сөйләшергә дә ярамый. Бу гөнаһ, бер сүз әйтүдә. Даже бер кеше сөйләшеп утырып, алдагы кеше борылып, син нәрсә сөйләшеп утырасың, шыбырт дип әйтте икән, бу кеше гөнаһлы булды. Икесе дә гөнаһлы булды. Һәм күрә монда ярамый. Монда кергәч тә мәчет намазда укый, имам менеп бастымы, хутба сөйли башладымы, шуны хәтле дәрәҗә имамның бу вакытта хутба сөйләгәндә бер сүз әйтергә ярамый, намазда укылырга ярамый, бер нәрсә ярамый. Ләкин шушы хутбада Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва салламның исеме телгә алына икән, салават әйтә. Монсы гөнаһ түгел. Монсы әйтергә тиешле була, монсы тиешле. Калган бөтен нәрсә гөнаһ булып тора. Шулай ук азан әйтелгәндә, азанда "Ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух" дигән җөмләсен әйткәннән соң без һичшиксез салават әйтергә тиешбез. Иштән монда, иштән әйтәбез. Җомга көне үзе аерым көн. Без любой көне салават әйтәбез, ләкин җомга көне аеруча күп булырга тиеш. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, җомга көне диде, көннәр арасында иң хәерле көннәрдән берсе, бәрәкәтле көннәрдән берсе диде. Аерылып тора. Шуңа күрә бу көнне миңа салават әйтегез диде. Бу көнне аеруча күп салават әйтү тиешле була. Шулай ук һәр вакыт без кулыбызны дугага күтәргәндә намазы дуганың ахырында Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва салламга салават белән бетерү бу дуганың кабул булуының бер шарты дип әйтим мен инде. Бер тәртибе әйтик мен инде. Сүннәт булып тора, бер тәртибе булып тора ислам дине буенча. Бер вакыт Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бер кешенең дуга кылганын ишетте. Ул кеше нинди дуга кылды? Кулын күтәрде дә: "Я Аллаһ", шундый мәгънәдә, "Миңа бир". Сразу Аллаһ Тәгаләдән сорады: "Бир миңа". Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям ул дуга кылып бетергәннән соң әйтте: "Син үзеңнең дуганда ашыктың" диде. Ягъни дөрес кылмадың. Кабул булмый, дөрес түгел. Шунда ул кеше сорады: "Я Расулулла, я Аллаһның Расулы, мине дөрес итеп дуга кылырга өйрәт" диде. Шунда Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Үзеңнең дугаңны" диде, "башта Аллаһны зурлаудан башла". Без инде аны кылабыз. Иң кичкенә Аллаһны зурлау нәрсә? Әлхәмдүлилләх. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин дип әйтергә була. Ким дигән әлхәмдүлилләх? Ягъни Аллаһны зурлый торган шушы сүзләр белән беренче башла, аннан соң үзеңнең кирәкле нәрсәне сора диде, соңыннан миңа салават әйт диде. Менә бу дуга кылуның
сүннет шарты булып тора. Асылда нәрсәгә шулай? Мәсәлән, без дуа кылдык, бер җөмләсендә сорыйбыз, и аннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сорадык. Менә шушы Пәйгамбәргә кылынган дуаны Аллаһ Тәала кабул итмичә калмый. Шушы дуа белән ярып безнең дуабызда иншалла үмиттәбез, Аллаһ Тәала кабул итә. Моннан башка кабул итми, чөнки безнең сораганнар дуабыз каршында бик күп киртәләр булган мөмкин. Гөнаһыбыз бар, кимчелегебез бар, үзебез гаепле. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтү ул дуа бит аңа сорыйбыз. И безнең шуңа кушылып, безнең дуабызны да Аллаһ Тәала кабул итә дигән сүз. Шуңа күрә инде шулай ук мәчеткә кергәндә һәм чыкканда салават әйтү. Бу да бик саваплы һәм тиешле. Шулай ук һәрбер җыелышта, нинди генә сәбәп белән җыелышканда, без инде салават белән башларга. Даже эштә безнең әле алай түгел, үзе мөселманнар җыелышы, мәсәлән, мәктәпләрдә булырга мөмкин, беребез дә башламый, альхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah дип башламый. Кайда гына, нинди генә сәбәп белән җыйналса да, нинди генә мәҗлес булса да, без күнеккән дини мәҗлестә шулай башлыйбыз. Ләкин монда дөньяви җыелышта, бу җыелышта онытты икән Пәйгамбәребезне җыйналган бу кешеләр. Бу бик куркыныч. Чөнки кыямәт көнне Аллаһ Тәала моның өчен җәза вәгъдә кылды. Яки гафу итә диде. Моңа игътибарлы булырга кирәк. Һәрбер җыелышта, нинди генә җыелыш булсын. Инде кайдадыр син кычкырып әйтәсең, әйтмиләр икән, иченнән булса да әйт. Альхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah дип ичтән булса да әйт. Кыямәт көнне бәлкем башкаларны җәза кылганда син шушы әйтүең сәбәпле котылып калырсың Аллаһ Тәала җәзасыннан. Инде һәр вакытта әйттек, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм исеме ишетелгәндә без салават әйтергә тиешбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хадисендә әйтте, иң саран кеше шул диде, иң саран кеше кешеләр арасында, кем минем исемем телгә алынганда аңа салават әйтми диде. Һәм инде соңгысы кеше любой вакытта, любой урында рөхсәт ителгән, кайда гыйбадат кылырга рөхсәт ителгән, любой хәлдә салават әйтелә. Моның өчен махсус урында юк, махсус шартларда юк. Ятып торганда әйт, барганда әйт, машинада барасың, утырып торасың, нинди генә хәлдә булсаң да, тәһаратсыз да әйтергә була, тәһаратлы да әйтергә була, шарты юк, ләкин кеше салават әйтергә өйрәнергә тиеш. Менә шундый зур бәрәкәтләре бар. Аллаһ Тәала насыйп итсен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хакыйкый иманга ирешәсәк иде. Һәм шул иманыбыз сәбәпле күңелләребездә аңа шиксез мәхәббәтләр урнашса иде, ул безгә иң сөйкле бәндәләрдән булса иде. Һәм шушы мәхәббәтебез, аны яратуыбыз, аның сүннәтен яратуга, аның сүннәтен торгызып, шушы сүннәткә омтылып яшәүгә сәбәпче булса иде. Һәм шул сәбәпле кыямәт мәхшәрендә бер ялгызыбыз калганда, беркемгә кирәкмәгәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бик шәфәгатьләренә ирешәсәк иде. Шушы мәхәббәтебез сәбәпле Аллаһ Тәала безгә Коръәндә буйырган аның хакларын үти алсак иде, аңа тиешле дәрәҗәдә артыгы белән салават шәрифәләр, дуа сәламнәр җиткерүчән булсак иде. Һәм шушы салават артында булган, без белгән, белмәгән, бихисап бәрәкәт шушы фазилатларга ирешәсәк иде бу тормышына. Шушы салават әйтүбез сәбәпле тормышыбыз салават ихластан булып, күңелләребездән чыгып, безнең иманыбыз артуга сәбәпче булса иде. Чөнки менә мондый әйтелгән салават бу иң зур зикрләрдән, һәм ул зикр беренчедән безнең күңелебездә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мәхәббәтне арттырачак, әгәр дә без аңлап әйтәбез икән. Икенчедән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең безгә карата мәхәббәтенә сәбәпче булабыз. Кыямәт көнендә безне сөйнеп, яратып каршы алуына сәбәпче булабыз, безгә шәфаәт кылуына сәбәпче булабыз. Ул һәр безнең салаватыбыз аңа ирешеп тора. Һәм ул аны күреп торачак, һәм үзен яратып, шушы гел салаватта булган кешене ул туеп торачак, белеп торачак, һәм яратачак шу сәбәпле. Аллаһ Тәала насыйп итсен шу бәрәкәтләргә ирешергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.